tore mon ngalah seterapas tore mon bede bajingan tengih yang tengin mana tawan lah kelakuan nana coba keng abaja keng nampak ketika ampo mati malam Jumat makin lebih bajing bede kayak sabar nih keng ceret pada tak temu iya jadi jauh macam muda udah tak muda mak letak nyon menganyon arwah neraka kok surga din sampah pada tak bang kini ya guna Allah toleh baca mangan gue bersambian mau nanti tu sejak kebudi menolong mau nanti kebudi menolong tak kira tobat ini kabar jangan pada hazina jangan kerja kata terima puluhan tahun ngaga apa jangan tunggu arampah bulan ini kabar tak terima pilih siapa je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam sesatejana abtina amul ja'aki tor abtina anak dimi kong langkong ajunan simulja Kiai Haji Tahmid Mahrawi, ajunan simulja Kiai Qasim, ajunan simulja Kiai Haji Ali Wafa, ajunan simulja Kiai Haji Khazin Abdullah, Kiai Muzaki, Kiai Soim tor sataja kiai selain, simulja Bapak Junaidi beserta seteja keluarga besar Repon sekeleresan pagi hari semangken membeda acara haul dari almarhumah Disa semalar muka isapora seteja tu sana lepas selamat dari seksa kopur topotona terdeti orang mulja semulja kepala Disa beserta seteja aparatur Epon seteja hadirin muslimin rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin, masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur dak keajunan ipun Allah setak bu ambu aparing nikmat dak beten kaula ajunan kong langkong pagi are mangken ki iparingi sehat sempat terjukan bisa ngistoaki kasokanipun tuan rumah sekeluarga. Samoga barokana meninamung etepe akidah keluarga besar tapi juga etepe aki kaula ajunan seampun hadir di tempat kadinto. Para rabu sepeten kaula amul jaakin sobung sepaling dahsyat maingat manusia angin pateh mun kun tokang pidato maingat manusia belum tentu enggak paling man agak dito seeke nga ikun locona paling bila paleman pas bila itanya aki dek demak le esena pidato alhamdulillah lebur cocok arapa engkok tele sakit tabu seakile dikabeni justru sajan maingat ke Allah tapi justru sajan malupa ke Allah. Tapi para rabu minabi urusan pateh
Apa saja yang bersinggungan kalaban pateh nikah adalah paimot si paling teki kafa bil mauti wa idho cokop mun urusan mainga orang mau idho ajri pateh. Kenapa para rabu sepesan gula mulja akitan gula ban panjenengan minabi pada urusan pateh kak ditomak pas ngetek tak usah orang lesong deja kau leban ajunan gak ditomi nabi emot kaceretana Sayyidina Utsman ibni Affan bila dapat ke kuburan kak ditopah mular talebat diperiksanin sarang sahabat selain apa-apa ajunan mak mular jakun ngolati kuburan. Sayyidina Utsman bah jawab munding akhirat pente banyak kancan kuleban sambian nikah selamat tak selamat munding akhirat banyak kancan mah ya ning neraka ya banyak swarga gi banyak malah mun nyari kanca banyak ning neraka di dalam Hasyiatus Sawi sebut lagi mun beda orang 100 masuk swarga 99 sih ke neraka setong pun masuk swarga termasuk ke sesetong amin ya setong mun dilong bolong bisa teti miliatan mah daging karena beda debu sebenarnya di dalam Al-Quran walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins engkau nyediakin agabai neraka jahanam jadi si bakal masuk orang paling banyak si paling banyak nih sana kelompok terbesar jin kelompok terbesar dari manusia jadi jin guru mau nilong bopolong dan manusia mau nilong bopolong banyak masuk neraka timbang masuk surga. Maka Sayyidina Umar menadua Allahumma ja'alni minal qalil tetiaki abdin sesakoni jak teti si banyak malar muka terteti sesakoni ini kan sakoni jak sengajin berarti ini kesih masuk surga kulaku amin bahkan gula sekut ontar ke pengajian kan masuk kelompok sesakoni modal no termasuk terselamat amin bon Sayyidina Utsman ada bu keng muning kuburan guli kuir mikir ni kakak tibi ada sengancain sakane pada remagu laku dia pah mular monono nikah Sayyidina Utsman bani Utsman Sayyidina Utsman ibni Affan monte Utsman ngitekan boleh kan polan pada tak temu lagi pada benda buna ke satar gurua mon mati syahid bagus keng mon syahid mati tak temu lah katipun apa dan gulaban panjenengan gak ditomi Nabi terus salamet dah nah ini saya bahasa Nabi acara hol mangken nikah bu disa empon selamat empon dah tahu saya bahas mau macam mau jelas sampean dia gula norok madhab Habib Salim Asyatiri Habib Salim Asyatiri ini ke madhabnya man demang gagaula kenapa imatatul adza anit thoriq muangker belikir dari jalan takok mi orang labu atau buang boduri dari jalan takut mik nyocok ke sokon orang buang cerat pas bator ke Allah ki buru abtin semuang duri muang beliker minabi pada kencerna pada pagi kambuk si ampon sobong ngomor langsung isa boran kini ke saya berkat kini dak duri ni sekali kini ke jajan gini pas tak isa boran ini kayak ini bener gini ini kan nyaman si ini kan napa mundut asyadda tabligh jadi mundut si paling teki ini mon masa magun belikir bela masalamat duri le masalamat masa jajan kata masalamat kan oleh legat mangkan pun tadi bese sampean sibuk nyibuk nering sepo tahu sampe repot kan lah gedang patoron lah gabai dan guring bagi kanak-kanak sing ngaji Quran icuk-kercuk kanak-kanak angkat tangan ya Allah abdina si mapung anak-anak kalaban dan guring pada pagi ganjarna kembu isa borang ya pokon jak ring mon gundang guring seroja tahlil niser ya tapo tapo iku tapo anapa al ajru bi qadri ta'ab pos apos panika para rabu beri nika apa jan lesona mun kata nika make asar wa mah ayo rajer ya alhamdulillah terima Allah amin pasambian bang oca
Ketipun apa ke muslim mun tak ikhlas. Du maca aja ikhlas jadi ikhlas jadi urusan Allah. Baca bahas kak. Coba mbian jen berak sa sedekah jen raja kencen. Apa? Eman kak. Berak kira-pikiran kedua. Tahu sahas bahas ikhlas kan. Pangucap kok mun tak ikhlas. Duh jajan lepas beki. Mun setero nyari sik sampurna nah malah apa jong mun sik terima kun seorang si hosok melono sentar termasuk senegu mik dak saya terima dah ibile si hosok boh malah dak remeng muslim tak hosok ya pokoknya bajang dak jadi nyak-nyakan dah bade kencer lagi muslim bodoh napa kencerna ngestoakin perintah Allah tete. Oh iya lah. Tahu sawan mun pagi ngucap orang saya tak hosok abajang tak terima. Orang saya tak hosok abajang tak kira terima. Haram pakai gula ambuah. Gula sekut tak hosok. Mun perlu beni sekut tak hosok manono. Ini ada masih hosok. Jangan melak jangan tak hosok. Jam makan dua alun jodan sini dulu. Selamat datang di Masjid Al-Ikhlas. Baca wakun deh. Hosok di mah malah jawat magawat malah atum kababa saja dak bergambar oh bakun agar tak lematena dak remacara naga boy repo atum kata sakoni bada orang ngakausan pah bada tolesina semen gresik dak hosok dekan gula dan geluh iklan lebat nih gula noro amat dahab sebab mang demang dalil gula banyak on mareh dalil gula banyak senikah tore mak medemang ke muslim gula tak medemang noro dalil gak aman iki muslim tahu na bel tebul ke to menganak ning sulam baila khaslatan laisa fawqahuma syai'um minal khair pada dua kelakuan ada cumteng kian ban sedua gini ka urusan kebagusan setong husnudzanni billah bagus prasangka ke Allah wa husnudzanni bil muslimin dan bagus prasangka ke orang Islam tining Allah lampe sandi swarga Allah beni gula bersambian apa can Allah sapaan je pemasuk jarok noro mangkana taun leceh macam si abak tibi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo sehingga baca aroma sasutke ka tibi jak nyotiaki abak tibi jak nyol manganyol kun Allah saya tahu siapa sih paling takut ke Allah pada teh temu tore mon ngala seterapas tore mon bade bajingan tengih cek tengina mana dawat ruwat lah kelakuan lah coba keng abajang keng nampak kini ka ampo mati malam Jumat makin lebajing bade rejek saperan ning keng cerek ta lebat pada tak temu giya jadi mak cik muda boleh tak muda mak le tak nyol manganyol arwah neraka engkau swarga din sapa pada tak bang kini ya juna Allah toleh aja mangan boleh bersambian mau nanti tu sejak ngadep ke budi monono mau ngadep ke budi monono tak kira tobat ngiding kabar jak pun mari azinan jangan baja ngetek terima puluhan tahun ngage apa aja ngeburung arapa pulan ngiding kabar tak terima pah bila siapa aja nggak ngagak Allahu Akbar ya tegade tak terima le jaira bila siapa aja nggak Allah tak toman rak toraan sebelum rak toraan ring mekasen mun ring mekasen pakun rak toraan mun Allah tak toman rak toraan daripada guna
debu naring akrobi ke kanjeng Nabi katipun apa jepot innal karim ida qadarah afa Allah ni kalampe ngagek nyiksa benih nyiksa sebeda justrunya porah mangkan lamba orang Arab pedalaman ni kan mator sini kan saya rasa meriksa aku laku ning akhirat kanjeng Nabi bah jawab Allah ya tak apa bunga misal diperiksa ni mun kanjeng Nabi mak bunga benar apa ben bunga tinte bang malaikat itu badar mah Allah tak tekeun teni seran ni kuat mun malaikat ada komprominya ni kuat ungguan kan gara-gara jawab ingat gini kah orang Arab sepegunungan panika pas ikocak sareng iki debu ibn kanjeng Nabi mun tero tau kereng ahli swarga arwah gara-gara guna debu ngak gini kah bade boleh ni gak ning Mekasan ring setol nih bareng akhir kapoi kombo yang ngocak sini kan masa rayu kok ki masuk akan neraka cek sapa jeng mulai ki kene masa tega kok nyaman ki ya tanya oleh 20 tahun kau nebur ternyata tak luang kain kafan tak luang badan tak luang cepuk ngocak ngak gini kan masa rayu kok pakai pemasuk akan neraka masa tega ayo pokon setong syarat kenapa iman aja sampai lepas lemah atena insyaallah kita selamat iya kek pokon makin letak amin pun selamat apa maki wad-wad napa boleh pas ring lesong da jabanika pas nal makenal kering dedem lebat solawat gak gi buru durnya lodur kak diperiksa ni buat malaikat demak rek ke surga malaikat siapa nyoro Nabi Muhammad ya tahu mun da iya ring kanton nemen bekok montoro masuk ke gudang usandi tukang tempeng ring dedem bonandi tukang tempeng ring dedem makele coba bekona nyelotur masuk ke dalam paham mana tahu sama bro menggul mon bedering entar ka Mekah entar ka gula tak ruwet sakali kadang sini kan gula mak curak burung ngekeh kok apa jok ring putaran pertama munatawab maca doa nikah putaran kedua maca doa nikah cok guli yasin tak apal pakai tambokna nikah itu gula ngocak embian dekian munatawab ake kepjak macam apa sakali orang adeng-deng mari sama nikah orang ada beda orang asaim dia norok beda jik-jik dan norok lam oleh bah porokoan kopi gula asa kopi gula emak nyaman nih sampian nih gua beda apa tak repot sekali tak ada kan ada ruwet kan ada siapa sih buat meruwet Imam Nawawi ada buka orang si aliman ben muslim orang si aliman ben ikiai seri Imam Nawawi ini kamu hadis ulama raja dari madhabuna ini gak bilang lagi al-islamu dinun wasi'un la haraja fi Islam riyah agama sedemang tak ada repot sekali ngoreng buat meruwet menono apa jangan nganggu ya aku not mon sapu not tak konot aja jago tiko apa mawat menuruan tore mulai cerita Imam Syafi'i ini kan madhab mon sapu kudu akonot mon tak akonot kudu sujud sahwi bener setong betok pas ngimami ning masjid Abu Hanifah panika madhab katipun apa mon sapu tak usah akonot depak ke masjid Abu Hanifah pas tak akonot sera Imam Syafi'i kejak red murid kikir mak ke ajunan maka ke dalam mata akonot enjan kudu akonot dari madhab Imam Syafi'i masjid sapre masjid Abu Hanifah dari majan Abu Hanifah yang kita usah akonot ya kok noro kok marah bisa guruan ngecut Imam Syafi'i andi more serenya mana Ahmad ibni Hanbal sahibul musnad alim muhaddis dari majan mon sepu tak usah akonot setong beto paha pejang ini masjid semak ben astan Imam Syafi'i tak paha konot mak ke sambian mak ada rumah anjan tak usah akonot mak konot
Hari astan siapa dina Imam Syafi'i dak rumah pendapat surah kono ya kono no sedia apa makwat perwon mak nyari lakoh jadi bulaban panjenengan sedikah enggak makan ya beda remaja angin dua gigir lah jangan yang perintah Allah nih kak la tasubbur rih fa innaha ma'murah cak ngojai angin jadi perintah benar Allah ya neng nih kalau letak yang kok menyako toron tarik dikit ada susah sekali tarik boleh matur makin hadis sahih teku ning kitab pun tahu macam kitab mun tak tahu ini ngaji baik meletak wat megawat uang Kanjeng Nabi pernah makon Sayyidina Mu'ad bin Jabal, pernah makon Abu Musa al-Asy'ari, dua orang yutus ke Yaman, yutus ke Yaman. Pas Kanjeng Nabi ada bu si kedua ini ngaki mau nabi datu ke orang ya kok napa dia benar yassira wa la tu'assira pagampang masyarakat saya ngajak buat perepot yassira wa la tu'assira boleh basyira wa la tunaffira beri kabar bagus orang jak melolo kok takut boleh tatawa'a wa la tahtalifa jak atau karan segedua melek torok ben orang mun toko masyarakat atau karan bagi orang belinyet ka bezaki bener oke orang ini kejak buat perepot pagampang mon orang ini kayak perepot ki awal sangka siapa jangan tore salat berjamaah bagus berjamaah pahiator ban makai candi masuk salat sunnah gedu salat sunnah mari salat sunnah qobliyana salat sunnah qobliyana tore siapa jangan aku aja berapa aja salat sunnah ba'diyana tore jogo terus wirid cendi mune wirid parepot ngocak lagi sekalian baik tang sape wak bengkak wae hah nggih dadi senikah ngiring salat berjamaah oleh tak wirid mak ge pada biasa orang ngucap Allah mantas salam biar Allahumma lantas jalan pada amakmu bakun orang jak gampang genggun pot perepot butuh bening ya kita pembutan orang ini keberi kabar bagus jak buat takut umpama bah gula bah ngucap orang sekati panjenengan semono ala kudus agak panikah tadek suarga sekali neraka sambian iba bapak ngucap sanisan ada wah tak ni ngajak sekali Jawa aja ada sanisan ketibi sambian pun suarga nah gula tak pun ngambong tak kuah paham iki jadi saya kati pun apa tore semampu naguluban sambian agak makin mentero selamat tak semampu naguluban sambian mampu maja istighfar lejak maja lain oleh tojo istighfar tedung istighfar marin bajang istighfar lejak maja lain istighfar libur sholawat agak lepah maca sholawat melolo libur baca Quran lepah maca Quran melolo sambian bang ucap anak apa masih nih kaki muslimak milening setong jajek benyan pengumuman kuruah ibri pelian beni sorang kos kapi soro mile mon pas kapi kuru irang kos bila si anak biang ngak bila si anak wah jak guruak beda keterangan afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar paling bagus sejak bacaan dia engkau si macah benabi sebelum engkau hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu les benar lebar cepot sekejap mah dateng kiai pahadamu benda dua kalimat gempang elesan geng berat nih kita imbangan subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim itu les boleh bon sambil baca boleh dua lah pas muncul ayat kiai lain innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima pas ramaja sholawat itu les boleh dibudin telu banyak gelu
Sanda bunyak ke lupa tak baca aku di kebai status Facebook. Tadi saya lemele kama bayi saya setuju adok setak saya sekali pokoknya diker pokoknya diker diker monolog ya ini jangan ada ya bajana bajang tore mangkat ke masjid bajana mare boleh bajan Jumatan tore mangkat ke masjid bajan mare boleh pesere si makon Allah bani musleh fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah mun mari bajang Jumat ajak kita kui masjid silakan menyebar di bumi Allah cari rezeki Allah mangkan mun badering anak kocak kocak mun badering muka toko cak kocak mun badering mangkat ke Malaysia ajak kocak siapa senyoro Allah kak beniko harus nyari kasap ruan iya letin lah pangocang aduh aku bayi Roma mapan tak tahu ikan nengi ya lah toh rojak nyumpeng tak nyumpeng du pesen TV du maki du banyak petah memang lengin jam apa saya lengin jam dia tak awet ambu dia tak jen terapas dia tek ku sepo nih alhamdulillah nang tenang berlebih rokok ngebul kue temu merek aja merek kau tanya rokok kenapa gini nom dua mak jaja merek jong sepenting lah ngetoros ya buat apa berbicara proses yang penting menikmati hasil ini wadan bini anjir mau nak laki du baki atanya aja dengan sunat sakit apa aja dajanya tanya aki lah nikmati hasilnya tak iya kak lihat apa dua apa makai tanya aki sakit sunat duh lah nikmati hasil lah lihat temu lebur nah rokok nang tenang ini coba mangkan corona tak masuk ke kantor harap dia tak tahu pikir torot merona lah merona makai corona na posang mon ke tukang rokok haram posang masuk ke baru-baru bah repot kemes kekek rimai si kokos kepi mon bek ngelaok nih ke Mekasan kapi je gede positif sekian ODP sekian PDP sekian temati di PDP je ngondengan ada tak gede ada tak gede berapa tahu saja bawa penyakit ya kak alwahmu nisfudda kan was-was wailandi separuh penyakit kak temati was-was gini jaring jan aja jan was-was ngari bari jan soro amaskeran lah toro amaskeran kak anapa jan tako mi beda orang asiman pah nampes ke kantor asalaman datang oleh jan tako asiman buru pas cekak ke tanang mun asalaman pas ngede kok pah beda kabar anyar napa jaring mun penularan COVID-19 beni diri ni kemodoloh beni diri tanang meloloh dari napa kentok marahi masker neda demajak kentok nyolodur bakun apa boleh kentok maling roh make saya akan tok apa-apaan bakun nyolodur tak bisa saja si sombong bagian kang tokang pidato mon tak munceng kurang 2 tahun tak bisa sih alhamdulillah cepok corona beri tolong bulan tak ngisi sekali bulan ada apa aku udah apa baik burung kapi pengajian dan gula angar mau jadi benjong orang nggak salaman dak salaman dak orang nggak cabai sekali ada apa saya kalakoh telokan jadi ya setong lockdown 2 lockdown telok smackdown lockdown tak keluar sekali lockdown nganceng labang smackdown alun bulun bah jepah positif jadi bini nih bah positif dari keluar aku laku nyaman nasi ti koroni kan gula katoman ada coba sehat dulu jangan bersaki mulai gula
elong ngokos colok ngokos dan dulu tompes mage corona mun dadal alhamdulillah rojo bini anpo lempo aduh apa dah tersehat terus ya terlanjang umur jauh dari penyakit aduh apa kulubuki ya mage saya budel ada tak mati mage pada foto nah pas ko pasakti wi angin ada bejak foto nering tak mati sabah salah berpandangan dekik jadi pakai bayi lama kan untuk lebur jadi sembeng pakai tabun lanjut nomor 2 mari nomor 2 layu mayuah mulai nomor 2 perengaki montoro selamat tak orang gak ditoh perengaki pelebur abri jasa kebagusan ke orang lain ya sejelas tapi mongun tak jelas korang ingat muslim ni kata nah apa jasa itu kang pidato ni jasa ning sukun ni bukti nak jek tak pati alam pet ke tokoh masyarakat jek tak pati alam pet ke tuan rumah napa bukti mohon kita ada telepon melulu kan sampai di mana debak kak di mamon ku sepeda motor wong hari marin nah tak ikat raki ja ada tak gede berdering bundil bunan ja ampun depak kiai ada lah apa lemari barlona ada apa lata bentor gede ina ada apa mari barlona mangkana sampai mangken reglik song deje ada orang afatihaan ke almarhum Gizuddin MZ beda kabung kan kemun ka guru ngaji beda dapat ada banyak anapa jelasan guru ngaji jasana kadempeng tukang pidato mangkana mbian pabunya jasa ka orang jak mulorok ngerok ka orang beda kepatihan mangkat ni jada me ko lama yit tulin mangkat ni jada kerja tak santak ka nisar tal tebentar lu ambian beda acara ngak nikah tulin ning ada beda pesantren pembangunan tulin ning ada bajar tak bajar tikel tak usah akhir pikiran ampon kerja benar tak kok iki kiri ruah ya mun pa benar pak bajar tak bajar mun tak ceng-ceng sampai ra to kuwi kiai ro iya kiai beda sak capis mun kaki apa tak kok nikah tikel nolongi 2 hari Pak Aren nyari kelakuan ning luar senikah sepenting beda jangan sana di budi negur ku laku ba abani mun sobong ngomor ibahas benore duh ari ya lamba ri sa boy panan nuru wari ya Fatihah tahu saja tahu sa Fatihah geli sebut bagus gagal bonda mangkane dawuhi ban Kanjeng Nabi tetangga nika bisa ngateraki ke neraka tetangga nika bisa ngateraki ke surga geni saksiin bagus tak usah doakin langsung dawuh Kanjeng Nabi wajib masuk surga Allah mangan jabur leburuk ngira ka orek mun bur leburuk ngira ka orek ibaca ben orek mandeng di lambon merengis tak oleh pun kebudan juban orang enggak mun lemate kak tinggal sebut kus bagus dadi mbian magi beda kuburna maling bah kocak hari pelak lembok kang pol pelak lembok mak deui tang sepeda 2 ikon iban dalam ya kan pelak aja ikoni tang sape ikoni benda kan pelak berarti coba ngocak posapo porek ya ilmu geng tak bisa buntan persaksian bagus ban coba nikah dari ateh beni dari colok malah harap kak kadang saksiin bagus ban ning kuburan mulai yoba tore pun jali wafa nikah mayit nikah bagus napa buntan bagus sanla mulai wah ngocak ban ngocak apa gitu bagus tak tahu mere ya botang di 20 juta teh serai ngocak mau ngocak bagus ban tak nyaman kake liwafa tuh yoba lah mangkan Imam Ghazali pas ajabu nikah mun bisa tapi kayak mun gue tak bisa mun sambian lain potongan bisa mun gue tak bisa mun bisa
sambiyan mon dadi manusia kudu nira malaikat. Ya ada malaikat. Lebih ngutamaake kepentingan orang lain katimbang kepentingan tibi. Mon bisa. Mon tak bisa dina nira dadi bato bae. Betul deh. Dah ada bato. Tak jalanan. Neng. Tak torok ngirok. Tak torok ngirok. Keng jarok erok mencol. Jarok erok loka make tanah. Jarok erok bilu make sokona. Sedika bae artinya apa? Kok tak rok ngirok kah? Erok lejo iya. Ya, senika. Dadi ngak gini ka bae. Jek sedian kalah. Jek sedian olar. Kalah ban olar di rok irok meloloh. Mun rok irok meloloh genika para rabu. Ampo itu akhir dunia mati benar. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah, man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Demi Allah tandi iman, demi Allah tandi iman, demi Allah tandi iman. Pesera itu kanjeng Nabi, orang saya tetangga netek penyaman nang dari kecubaan nah. Naudzubil. Tikan, tiba tawai muncak detia malaikat. Kebun teti malaikat mak. Badering kepatian ini ada, badering kering ini ada, badering kesosaan ini ada, badering kebungaan ini ada. Pokoknya ini ada malah. Nolongin, ini malaikat nih kan, gagak. Kata panjenengan nih kan, mau bunga ke tuan rumah panjenengan nih kan. Oh punya pesen nih, muda orang sekali mak nyari laku, magi siapa pidato, gila, ngubah kursi menoloi baba, ngiring para teretan, pesema Allah, ibu udah manusia sekali. Orang selebat binyam bibat tak gerubah ngocak, ini tak beres suruh kena ikut. Alhamdulillah sekarang kong udah biang. Alhamdulillah, makanya gue lejak bungan pada sambian. Alhamdulillah, terlajak gentena di Allah. Nikah tak ringkun mak engak orang si mati, si udi nih kamu si mati le tahu sahabat engak, guru lor selamat. Ampon bu Sudi nih selamat. Ben perlu ke engakin dekat topo foto nah. Makin se engak garing sepon agak banika, mbian bu laku mon sobung umur nak foto nak pakun engak ke sambian. Ampon. Aku nengak ndik nak foto nih kakak jawat megawat pah ngucak senikah boleh mati bila bayi sangkuk ke masa nikah anak du bolong kompoi 11 kan baca surat ikhlas kong ngibang bayi tak tidak kemikil boleh iya mau nengak menggun repuan sangkol lu tapi mun sambian emot kering sepona tahu sasoro ku laku nak poton baku de emot ke sambian mak sebenikah jeng bajangan pakun loros pun kajuna loros keng dak mah jeng bajangan troy peteti jeng bajangan loros pun kajuna cet pilu wa kaifa yastaqimu dhillu wal undu awaj wan apa banyak naman jasa paham ge mari pon dikir lah mari naman jasa lah mari apa kira saya terang akhir saya dak boleh tuan rumah ya kau tak miluk tuan rumah bang ucap mau nembuk le selamat ke muslim nikah la selamat nah apa ulen gula mah beda acara agak makan itu lah ke tuan rumah pengumuman wahai tuan rumah sambian nih kemarin pokok ambian si hadir termasuk muslim seneku mikja kok sama pokok anapa kemarin beda berkat raja napa iskena tuh sana tuan rumah yang kok sesalah halo mari na motor gula posak dari tusan tuan rumah yang kopi gula anapa bola na tamu ya hormat ibri aing ibri berkat ibri dorong macam lah wa idar tahala irtahala bidudu bi ahli manzil mun mole mari na tusan tuan rumah isam di ben tamu kapi bah ngocam dia jon banyak tu sagula ke tenang beda kabar nyaman napa sebelum dapat ke Roma fayul fil bahri tusan tuan rumah benin sambian pah tenorok sekali ibu ang katasik ben Allah amin ya bunga mak kasta ke benda kado pengarai posok sahabat nyaman mari enggak nyaman detin tuan rumah nobar anapa karena tuan rumah lah ngormat dak katamu ya yang jadi pada balik tuan rumah ngampoi rokok ngampung rokok tamu bah ngampung jajan tamu jadi tak balik nin tamu itu norok ke tuan rumah dikir kemun kan alhamdulillah terus dekangan nikah malai selamat orang ini kemun terus selamat ada syarat 4 tong pabenyak nyon selamat 2 jalan selamat telok jak lebur nget kasih andi selamat 4 mun andi pese amat selamat
ya. Biasa iklan lewat. Dadi montro selamat dah. Setong pabenyak nyon selamat. Dua ajalan selamat. Telok jakut sekut nget nenget kasih andi selamat. Empat mun andi pesi amat selamat. Paham? Mun sedekah selamat. Mun ring cerek sekudan tak selamat. Keng mun beda orang kanto cerek jak kiri. Anapa? Asli manusia dak campurna sakali. Pada beri imtihan berdua. Imtihan ni kasih nyombang beda empat macam. Setong nyombang bese. Dua nyombang tenaga pulang tandi bese. Empat telok nyombang bentah. Bentah menolok yang tak nyombang bese. Badah nyoro menolok yang tak nyombang. Empat nyombang manglo. Lepas manglo menolok. Mon manglo makai siapa tahu. Ingat gula kemarin mulai ni kah bang ucap biang. Dari mah pidato gula. Tak cocok dia. Arab korang lo. Arab bajan ko tuh deh. Yeah. Mon gunda yo makai siapa tahu kah. Marong ke atas ya. Was takku umi ke bah tergede aja. Bener pak mon tak to nyelat to yo. Kan jabur lebur manglo. Pelebur sama kerja ketimbang gun bah ingat sangkat kerja sama insyaallah tareh gula abri najak bacaan ke sambian ambian meleteti orang husnul khotimah ki tahu sah baca kak debak ke combon tahu sah baca kor sepenting apal marina empon cokop entar nungguan nikah kun cak bacaan untuk apa ingatin mau ingat tahu sah pak tareh Imam Bulkini ada bu sepertama ngangkui hak sekedua ngakui hak atrohin sepertama ngakui hak kedua ngakui hak atrohin pon tore norak gula bismillahirrahmanirrahim tore atrohin karihin salihina atrohin karihin salihina atrohin karihin salihina wes lada ya kun ini kamu apal biar dijamin ku laku mati nyambi iman ben Islam mak muda ke tak pun merepot kok mulai nyaman tadi bian wanita nyaki wan binin apakah oleh pengajian gitu atrohin karihin salihina senika insyaallah selamat amin sekat ditoh pemator kurang benlangkungan nyon sapora sira doa kiwa de kiai lain ki subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.